Böşekteydi. Endimiga saat 8'ga qadar og'iz ochmas tovushdim. Palmoda negizingga bizanmas kadar boshqa. Qarali, o biz oshol turunda ekan. Ayda sho'lar. Qizlarska aktualniy. Ах, мушак мой, мушакай. Kamile. Dürüst aytasın İlyas, olmagan aybar turunda şaşırtlarga yaramay. Bizning qizlar şeyini salqin bo'lgan sezganlar, yopilib tatirmaganlar. Narsa yashirtasiz bunda. Dilshod, biz bu finalda jeniorga tilaymiz. Ko'payib o'tirasiz, siznikida bir kunda tilamayman. Mana biz bo'lmasa, Begaybat bo'lmaydi. Siz Divana qiz barmoqlarini rozetkaga tiqar. Mensiz! Bugün nihayet biz finalda. qanarsizmi o final? Dişi gitti. Ömre göz aldığına gittim. Sen ilk 3 günde balıkla deyip gittin. Koytun da hatırına pakette verdin. Anda dingiz balığı. Şuşunu final? Yok musun yarı finalda? Finalda senin SMS'ları okulaştılar. Bugün bizning o'yinimizda Agrar universitetining eng tanilgan studenti keldi. Qarshi olamiz Qozog'istonimizning prezidenti Minixanov Rustam Nurg'aliyev. Muhterem vatandaşlar. Muhterem vatandaşlar, дорогие татарстанцы, люди. Davlat yetakchisi bo'larak shuni aytib o'tasin kerak. Har narsani kontrolda tutarga kerak. Значит, сразу начну с замечания. Гимн Янграда басарга керек. Гимн звучит для всех, без исключения. Аллах шүкір, залда камералар көп, мы все учитываем. Бүгін отырғандар ертеге басып тұрған. У меня в кабинете. Килограмм у меня ковер новый, мягкий. Шаяра, шуща. Будет КВН. Нарсали бейтасин келе. Біздің енді қазір ораза айы, мен Бекшат. Әні сақалынан көрем. Татар КВН еш молла алып бары. Молодец, хорошо работаешь. Молодец. Вот только жюри молодан қорқмыша, ораза тұтмыша, су ішіп отырыңдар. Плохо. Давайте исправляться. Мында хөрмәтле ватандашлар, дорогие татарстанцы, хөрмәтле жюри, мында Акамет командасы, Аграрный университет. Аграрный университетта Ментимир Шарипович оқыған. Мен оқыдым. Жюри тағы нәрсе болса айтырға керекмі?
Аграрный университет бітірген любой кіші президент болырға мұшты іштейді. Сен де болырға мұш, сен де, но сен не формат. Значит, какой ты президент, если весишь больше, чем я? Президент, конечно, должен весить, но не так же. Молодцы. Наш совет әсімкелі, мына көптен түгіл бір районда пенсиялар бермегенler, ақша жоқ деп мэр позвонил, решил вопрос качественно, эффективно решил. Мен айтамын, Роман, ты что? Это говорит, что такое? Мен айтамын, что вы на работу ходите? Ақша табылды 10 минутта. Наш совет әсімкелі, Жюли, давайте, чтобы я вам не звонил. Значит, вопрос решен. Жюри подписался, все. Человек сказал, люди сделали. А командцы, поздравляю с победой. Человек матурса, баразда, байрамна, келешек, шырашулара кадar, ихтиварыш, рахмат. Öyleyse Kemalcan'ın aktörü İbil Tayyip'e. İşte Ramazan ayında urazat da almıyorlar. Скоро Кубок Конфедерации вашего сука мечты вообще никак. Tatar bloger hakkı bilen beylenişte. Bizde Tatar blogerlari bormi ne?